Zdravo ljudi, ja sam Vuk Kristović iz Užica, psiholog. Vi gledate kanal Psiho Vuk Put oko sveta. Evo, išli smo Mišel i ja za sretenje dole na Kosovo i Metohiju, jeli našu južnu pokrajinu, obilazili smo manastire i onako uopšte za neka zanimljiva mesta, vidjet ćete i sami. Sad, znači, išli smo bez ikakve agencije, sami smo se snalazili lokalnim kombijima, busevima, išli smo u ove većinski srpske, sredine, Severnu Mitrovicu, Gračanicu, ali i u ove većinske albanske, šiptarske. Sad tu negde, atmosfera za snimanje je najblaže rečeno bila nezgodna, privlačili bi previše pažnje, ljudi su nas gledali, mrštili se, čudili se ovo ono, znači neki su snimci malo zbrzani i nemojte zameriti zbog toga, prosto takva je situacija bila, ali generalno je sve u svemu vrlo interesantno, tako da eto, idemo na snimke iz Kosova i Metohije. I evo nas ljudi ovdje u centru Kosovske Mitrovice, kod spomenika caru Lazaru, evo je Mišela. Mjesto zapravo deluje simpatično, onako da kažemo, naročito ovaj centrić baš deluje grad. I onako nije siromašno koliko sam očekivao da će biti. Evo je ljudi crkva Svetog Dimitrija u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Ovo vam je nova crkva, 2010. izgrađena, inače ovdje u Kosovskoj Mitrovici, ali tamo s južne strane. Ima mnogo starija crkva sa kraja 19. veka, međutim kako su bili ovi konflikti, narod sad ne ide dole na južnu stranu i onda su izgradili ovu kao novu crkvu. Ta se zove crkva Svetog Save dole u južnom delu. Vidjet ćemo i nju da posjetimo ako je moguće, ne znam kakva je situacija. To ćemo posle ići dole do mosta na Ibru i da vidimo da li je moguće uopšte preći u južni deo i kako to funkcioniše, ja zaista ne znam. Evo da vidite malo i panoramu Kosovske Mitrovice. U ovom našem severnom delu živi nekih 22.000 ljudi. Nisam video podatak za albanski deo, mada oni generalno imaju tendenciju prenapumpavanja tih svojih brojeva stanovnika. Njima se zapravo dosta stanovništva iseljava ovamo u zapadne države. Vidite, grad je onako nekom, da kažemo, socijalističkom tom stilu, arhitektonskom, uglavnom ovi blokovi, soliteri i tako. Kad već rekoh socijalistički, ono gore na vrhu brda vam je spomenik iz 1973. To jednoj rudarskoj partizanskoj brigadi iz Trepče. I to je ideja bila kao ova dva stuba da simbolizuju zajedništvo srpskog i albanskog naroda, što, kao što se pokazalo, bilo je malo iluzorno verovanje, ali eto. Evo ovdje kod mosta na Ibru spomenik poginulima u bombardovanju 99. i sukobu sa ovom terorističkom UČK ili OVK, kako se već kaže. Vidite koja je to masa naroda stradala. Sa sve 4 strane su imena i prezimena, to je sigurno nekoliko stotina ljudi ovdje iz Mitrovice. Ono što mi je upalo u oko da je dopisano ovo zadnje ime koje mi zvuči albansko, Šerafedin Ajeti. Sad, da li on tu bio na našoj strani iz nekih razloga, ne znam priču, ali onako zanimljivo mi je delovalo. Evo je reka Ibar. Mi smo još na severnom delu. Ovo dole vam je znači južni deo s druge strane reke. I ovo je taj poznati most na Ibru. Po onome što ja vidim ovdje može da se prelazi regularno, samo ovi neki karabinjeri italijanski dežuraju. Ali nije zabranjen prelazak ili tako nešto. Znam u nekim situacijama tenzija da su tu bile neke barikade kao i tako. Da nije moglo da se prelazi, ali sad izgleda da može, tako da ćemo preći u južni deo grada. Da vidimo kako on izgleda. Evo, ovo vam je neki, da kažemo, centar južnog dela grada. I ova Isa Begova džamija, ona je tu postojala još od vremena Turaka, ali je 98. nešto oštećena, pa su je 2014. obnovili. Evo je ta pravoslavna crkva u južnom delu, crkva Svetog Save, koju su Albanci oštetili 2004. Kasnije obnovljena, ja sam čuo da se vratio tu neki sveštenik, da se drže liturgija i tako. Ali stanovništvo severnog dela preferira onu crkvu Svetog Dimitrija, logično, ne prelaze oni na ovu stranu. Ali eto, da vam snimimo i ovu. Ovo je starija crkva, kraj 19. veka. Crkva Svetog Save. Vidite ovdje kao i turistička mapa Mitrovice, gdje su ovaj severni deo potpuno odsekli, kao da ne postoji. Znači, ovo je njihova. Ova je albanska kao verzija. Ovdje ima kod mosta na Ibru ova neka sportska dvorana. Ne znam tačno sad zašto je, da li je ovo košarkaško ili šta li je. U svakom slučaju to je taj neki klub Trepča koji su Šiptari posle prisvojili,
Imaju kao i neki navijači njihovi, neka Torcida, Green Elite, neka čuda, ne znam, stvarno ne razumem se što kaže. Interesantno je da je Kosovska Mitrovica dobila ime po Svetom Dimitriju. Naime, na ovim prostorima je nekada postojala crkva posvećena upravo Svetom Dimitriju, a pošto je on u narodu bio poznati kao Sveti Mitrije, odatle i naziv Mitrovica. Evo ljudi, došli smo u Prištinu i već na ulazu nas je dočekala ova statua Billa Clintona, američka zastava, bulevar Billa Clintona i tome slično. Znači teška smejurija Ja im predlažem da stave i Vučićevu statu, pošto i on im je doprineo barem koliko im je učinio i ustupaka dao. Evo, naiđo smo u ovoj Prištini koja generalno nije nešto lep grad, ali naiđo smo na ovu jednu baš prelepu katedralu Majke Tereze iz 2010. Evo jedna ovako možda najčudnovatija, da tako kažemo, građevina u ovoj Prištini. Biblioteka njihova. Projektovao jedan hrvatski arhitekta, neke 82. ne znam ni ja. I vidite kako je čudnovato s ovim kupolama gore i ovim kao mrežastim ovim rešetkama. Vrlo neobičan neki stil. Kupole mi se čak i sviđaju, ali ove rešetke ne znam čemu ovo služi. Više kao neka zgrada centralnog zatvora. Ljudi, ovo vam je nažalost pravoslavni hram Hrista Spasa. Vidite u kakvom je stanju, nedovršen i sve. On je počet sa gradnjom 92. ali posle kako je izbio rat, 99. i to nikad nije završen. Sad za neko divno čudo, ovi ga nisu srušili, ali su ga ostavili ovako da zaraste u ovu žbunje i zelenilo, eto. To vam je ta neka priča, žalosno negde videti, ali šta da radimo. Preokrenut će se kolo sreće. Evo ga ovdje centralni trg u Prištini, neka kao pešačka zona. A ovdje i bista ovog njihovog, heroja Skenderbega. Mada i on imao srpskog porekla, ali dobro. Među nama budi rečeno. Sad smo izašli malo izvan centra Prištine da vidimo ovu pravoslavnu crkvu Svetog Nikole iz 1830. Znači to je onako jedna starija crkva u Prištini. Sad nju su šiptari isto napali, zapalili 2004. kad je bio onaj martovski pogrom. Međutim, kasnije obnovljeno. Ja mislim da ima neki svešteni koji drže liturgiju i tako. Ali je zaključano ovako generalno radnim danima. I evo ga ovdje pored crkve Srpski kulturni centar u Prištini. Znači ima nekih, da kažemo, tragova našeg prisustva, ali sve je to vrlo malo, da kažemo, tužno je vidjeti. Evo nas ljudi, naiđo smo ovdje i do ovog stadiona Fadilja Vokrija, inače bivšeg fudbalera Partizana. Sad tu igra FK Priština, koja inače u bivšoj Jugoslaviji bila onako, da kažemo, dobar tim, igrao u prvoj ligi Jugoslavije i tako. Evo je i ova veštica Madeleine Albright iz vremena bombardovanja Srbije. Bukvalno bi zaboravio na njeno postojanje da ne videh spomenik. Evo ovdje neki spomenik heroini. Sad nisam siguran o čemu se radi, da li je ovo Albrightova. Malo mi premlado deluje za nju. Možda iz nekih mlađih dana ili ova Hillary Clinton, ne znam u čemu je fora. Sad ćemo vidjeti. Kaže, ovo je... što ne mogu ovaj sindrom nedužne žrtve kao za 20.000 silovanih Albanki na Kosovu. Mislim, ne kažem da nije bilo silovanja u ratu, ali preteruju naravno. A i ne piše ovdje, trebaju da napišu u pogromu 2004. koliko je Srba pobijeno, ne znam, silovano žena i tome slično. Dobro. Evo ljudi, nakon ovog lutanja po šiptarskim sredinama stigo smo i u našu Gračanicu. Većinski srpsko mesto, srpska enklava ovdje južno od Prištine. I sad ćemo u manastir Gračanica da obiđemo i snimit ćemo vam. Evo ga ljudi, manastir Gračanica, zadužbina kralja Milutina, negdje između 1310. i 1320. izgrađen. Te, da kažemo, srpsko-vizantijski arhitektonski stil. Sad ovaj manastir nije onako, da kažemo, veliki ili tako nešto, ali u estetskom smislu možda i najlepši manastir pravoslavni, da kažem, koji sam ja video. U smislu ovog nekog sklada, simetrije, kako je izgrađeno. Znači sa ovih 5 kupola. Gračanica je poznata po tome što se u njoj upravo nalazi freska Simonide, supruge kralja Milutina. To je freska koje su iskopane oči, što je opisao Milan Rakić u svojoj pesmi Simonida.
Tako na mene sa mračnoga zida, na iščađaloj i starinskoj ploči sijaju sada, tužna Simonida, tvoje već davno iskopane oči. To je posljednja strofa i moja omiljena strofa te pesme. Evo, ovo je ulazak u Prizren. Da, malo podsjeća na Zlatibor sa ovim soliterima, gomilom. Evo nas ljudi u centru carskog grada Prizrena, ovdje na reci Bistrici, koja nije baš bistra kao što možemo primijetiti. I gore vidimo ovu Prizrensku tvrđavu, gdje su ovi Albanci naravno stavili Učka, dobro, to je njihov problem. Ali možemo vidjeti ove pravoslavne crkve. I ovamo je, mislim, baš ispod tvrđave ova Prizrenska bogoslovija. Gledao sam neki dokumentarac da je ta bogoslovija još uvijek aktivna, da ima polaznike. Snimat ću vam naravno i Bogorodicu Ljevišku i druge crkve. A ovo trenutno ispred nas Sinan Pašina džamija. Ne znam da li je to onaj Sinan Paša što je spalio mošti Svetog Save na Vračaru, pošto često je ime, jeli. I ovamo sa druge strane možemo vidjeti stari most iz 16. veka, jeli, još za vreme Turaka. Evo nas i dalje ljudi ovdje po centru Prizrena. Ovo je taj neki centralni trg koji se zove Šadrvan. Šadrvani su bili u vreme Turaka ove kao česme, jeli, pa po tome. Prizren je onako, da kažemo, znatno mirniji i lepši grad u odnosu na Prištinu svakako. A i lepši je po tome što je očuvao ovo svoje, da kažemo, srednjevekovno jezgro, jeli. Vidite kako ovdje kaldrma lepo, onako. Evo je ljudi pravoslavna crkva Svetog Đorđa. Lepa građevina kao što ima. Ovamo još jedna vrlo slatka mala crkvica. Crkva Svetog Nikole, zovu je i Tutićeva crkva, ima ovdje. Na mapi nađo smo, baš je slatka mala, ko šećer, što bi rekla Mišela. Evo je i katolička katedrala Prizrenska, vrlo lepa građevina, ne može suđe iz nekih razloga. I ono što mi je bilo zanimljivo ovdje, dobro, aj spomenik Skenderbegu, nego i ovome Janjošu Hunjadiju. Sad ne znam kakve on veze ima s Albancima, da li njega nešto svojataju, ali eto. Evo je ljudi crkva Bogorodice Ljeviške, zadužbina kralja Milutina iz 1307. Teško oštećena u martovskom pogromu 2004. Još uvijek se neka oštećenja mogu vidjeti. Evo, došli smo da posjetimo i manastir Svetih Arhangela kod Prizrena, Dušanovu zadužbinu. Sad ovaj manastir je bio potpuno srušen posle od strane Turaka u 15. veku, pa je tek kasnije, početkom 20. je restauriran i obnovljen. Tu su trebale da budu mošti cara Dušana, tako je bilo, znači bio je planiran kao zadužbina, carska zadužbina i da posle bude sahranjen. Evo nas ljudi kod zdanja čuvene Pećke patrijaršije. Ovo je zapravo kompleks od 4 crkve, najstarija ova crkva Svetih Apostola iz 13. veka. Jeli, kada je srpska crkva dobila status arhijepiskopije, sedište je ovdje u Peć postavljeno. I prvo je ona izgrađena, kasnije crkva Svetog Dimitrija, crkva Bogorodice Odigitrije i crkva Svetog Nikole. Sad patrijaršija istorijski posle gledano više puta tu gašena, obnavljana, tome slično. To je sad već neka šira priča, ali evo, kao što vidite, vrlo lep kompleks ovdje. Na 2 kilometra od Peći. Inače, pozicija Peći ovdje je vrlo zanimljiva. Nalazi se ispod Prokletija i vrlo lepi pejzaži gore planina. Ovo je šteta što nismo na više dana došli da se malo penjemo planinarima, ali eto. Evo nas ljudi, došli smo i do čuvenog manastira Visoki Dečani. Kad sam rekao da je Gračanica najlepša, sad više nisam siguran, ne znam, i ovaj mi je manastir stvarno prelep. Zadužbina Stefana Dečanskog, jeli, koju je završio posle njegov sin Stefan Dušan, i ovdje se nalaze i mošti Stefana Dečanskog. Inače, manastir je vredan u svakom smislu, znači kaže to neke baš freske, onako jedinstvene, to samo što ne smije da se snima unutra. To generalno ne smije po ovim manastirima i što mi je žao. Inače mi je negdje kako tužna situacija kad sve ovo gledam, mislim da mora vojska da čuva manastir. Ovamo neki makedonski kontingent ovog KFOR-a i tako. Ali šta ćemo, situacija je trenutno takva kakva je.
dobro je da može da se posjeti. Ono što je značajno za Stefana Dečanskog je i to da je bio oslepljen po naređenju svog oca, kralja Milutina, zbog sumnje u pobunu. Prema predanju, vid mu se čudesno vratio, što je kasnije tumačeno kao božanski znak njegove nevinosti. I pobedio je Bugare u čuvenoj bici kod Velbužda 1330. čime je Srbija postala vodeća sila na Balkanu. Evo ga ljudi za kraj našeg putovanja i spomenik na Gazimestanu 1953. podignut, jeli? U znak sećanja na Kosovsku bitku 1389. 28. juna na Vidovdan. I odatle se vidi, samo što mi sad ne možemo priđemo, to kao isteklo je to vreme radno, ne možemo priđemo, ali vidi se dole kao polje Kosovo, tu gdje se kao bitka odigrala. Eto ljudi, to vam je bilo ovo neko naše hodočašće i avanturističko putovanje, da tako kažemo. I sad kažem što bi negdje još htio da ispričam, što su neka, da kažem, osjetljiva pitanja koja tamo nisam mogao baš na ulici da pričam. Ali generalno ono što me pozitivno iznenadilo je to kako se održao život, da kažemo, našeg stanovništva dole u Gračanici, znači koja je još dole negdje, da kažemo, i geografski odsečena od ovog severnog dela, znači dole južno od Ibra. Ali znači ja sam negdje pre ovog putovanja, da kažemo, zamišljao to mesto kao neke tu starije ljude koji su ostali kao oko manastira i tako u tom smislu. Međutim, ono što je vrlo lepo vidjeti, znači, ta varoš je veoma živa, znači sa mladim bračnim parovima, puno dece i tome slično, znači, tako da to je nešto onako što može biti neki optimistički znak za budućnost, znači ako se taj trend dole, da kažemo, visokog nataliteta i opšte ostanka naših ljudi održi. Ono što je s druge strane pozitivno bilo vidjeti, znači pri prolasku iz Prištine dole ka Prizrenu, znači da su ova šiptarska sela određena i prilično prazna, znači tu dosta ima nekih onako, da kažemo, fantomskih građevina što ti mafijaši grade, neke solitere, peru pare i tome slično. Ali, kažem, u nekim mestima je više njihovih nekih zastava nego ljudi, tako da u tom smislu, kažem, nije ta budućnost naša na Kosovu nužno toliko crna i pesimistična kao što se nekom propagandom, da kažemo, predstavlja. Znate onu priču, ne znam, 2 miliona Šiptara na Kosovu, to je izgubljeno za sva vremena, bla bla, kažem, i mnogo većih se istorijskih preokreta dešavalo. Tako da treba biti optimističan negdje u tom smislu. Ja sam malo ovaj video u nekom momentu i u pesimističnom tonu snimao, kažem, jer teško je negdje emocionalno kad vi prođete kroz Prištinu, pa onaj tamo nedovršen hram, pa sve tome slično, kažem. Ali nije to generalno izgubljeno, znači samo kad bi se neka, da kažemo, pametna politika vodila je sad, to je već neka šira priča. Ono što mi je negdje krivo je što je u manastirima generalno zabranjeno snimanje, tako da, kažem, nismo mogli unutrašnjosti manastira da predstavimo, negdje ispade kao da smo više snimali Prištinu nego ovamo naše svetinje, ali prosto takva su pravila i sad ja nisam hteo da izigram nekog mangupa. Eto, to je onako neki opšti utisak. Eto, generalno nismo se osjećali nešto, da kažemo, ugroženo, osim tih nekih mrkih i neprijateljskih pogleda. Pritom smo išli sve lokalnim tim njihovim nekim busevima i tako, ali onako generalno može da se ode, što kaže, i u svojoj režiji. Ne mora nužno preko ovih agencija, znači, eto. To je neki onako opšti utisak. Ako vam se svideo video, stavite like, zapratite kanal, delite ovaj video ljudima, komentarišite, pitajte nas nešto, uključite zvono da izlaze notifikacije i gledajte kanal Psiho Vuk, put oko sveta. Sve dok se Pariz ne istopi u Seni. Eto, pozdravljamo.